Kapitan Inteng! Panag ko na kagawad. Isuan ako tong ka. Gaputa kurang ka iti ayat. Unay meten, Kapitan. Day talaang timakunam. Kita madagiti ko kumarim. Nilaangan marituyang. Kita naglukmag. Taglup-lupyas iti ayat ni pari badong. Ni kumarim abanang. Nasalon at ti pamagina. Kasta una iti panang dungukan ko na. Sidan. Anya nga rod ngay, Kapitan. Kumutong ako na kumutong. Tawampulos mangay ayat kanyak. Agbiro ka ngamin iti love life mo Kagawad, kumatangak man. Anyat gatangam, kawarag. Ha? Apay akasta ka. Kasla ka mo tagsakit nga gunggunay. Wan nga rod, manipo dedeke mo to nga. Ay, kurang ka iti vitamin. Anya ngay nga ta klase a vitamin ti kurang ka. Amin na klase ti vitamin. Nagadungay yan. Mun kagawad, kasta talaga. Ag-vitamin ka tapno lumukmag ka kan agsubli ti gaganay gayam. Kuna ni Kapitan, kurang akano iti ayat. Si kamat, kasta ti kunam. Vitamin ti kurang mao kagawad. Di mo patpatsin ni Uncle Kao. Nalalaingak ngam isaw. Bagbagaman mo ni kumarim ako anam. Taapay abagbagaak? Bagbagam agpalukmag tanay. Kaslada sakit na. Apay, kimutong manan? Una. Kunak nga rin kurang ka iti ayat, marikwanang. Kunak. Ay, tila ibagbagamot. Sumat, kita maday ta pambagim, Amok, limuk megak. Taglup-lupyas ti ayat ko para kan ka. Ay, agtal na ka man, intay. Makapalukmag ti ayat. Kita ni kumarim at tuyan. Anya ti aramiden ni Marituyang ijebalayda, Maray? Kita am ngagtugtugaw. Win nga rod, ang kasla serbidora mat ni pari badong. Di pa'y laamad-madlaw ko ang nakatugaw laang dita ni Marituyang. Yaw awat mo't ni kabadong ti kasapulan na. Kasta aya. Wun, Maray. Kanawan san trabaho ni Marituyang dita balayda. Nagmayatan tibiyag na. Para baon laangan ka ni kabadong. Ay, isumot lagayam alumuklukmag ni Marituyang. Agpada kayon Mare. Mare, apay ngay takumot-kutong kan samat. Ay, kung nangarod ni Kapitan ako rangak kano iti ayat. Pudnon samat di kunana. Mamati ka mat. Apay ngay nga agpayso akumot-kutong ka, marikwanang. Ay, kimutong atalaga ni marikwanang, Marituyang. Nakusim amangan, Maray. Ngata? Saan ama kapangan tawan mo't kalanglang na amangan? Ay, wen mo't uray asinumot ngamin, Maray. No agmay-may sa itibiyag, talaga ako mutong, naawan kalanglang na amangan. Talaga tauray na imas ti sidaan. No awan kalanglang mo amangan, ay kat saan ka makapangan iti adaw. Wen ninto pay inteng, kanayon akalanglang ko amangan. Inton kwan, si daan namot aminen. Ay, isubok lang arudan, alaan na pay laeng. Una yan. Ang, adulat ta ati kanak, takaduak ni inteng. Ni badung ko, Maray. Pagsirbyan na.
Ultimo danong nga inumagat iyawat na. Isumot lagayam alumuklukmag ka, Maray. Ay namaray, sabali ti amok arasaw, no apay anakutong ni Marikwanang. Kurang ka no, iti vitamin. Nagkuna. Ni Kwarog, nimot inteng, kurang kanumot iti ayam. Hey, husto ti kuna ni Kapitan Maray. Kurang iti ayat. Kasano? Awan nga min love life na. Nay. Nay, papanam, kagawad ko anang. Dita barangay hall. Agjutya kita. Inaldaw kan samot nga agyute. Una, ni ngamin kapitan, dilay papaaramid na. Intong kwan agmeeting kamin tumanon. Awampay kat ina na dataon. Ay, kaasi kamat ano kasta kagawad. Siyak, ti kadwan ti trabaho iti barangay hall. Kat dagiti kakadwam ngay akagawad. Nagsasado da. Kayat mo asawan. Si kalaeng tinagagat nga opisyal? No ibaon mo dagiti padak nga opisyal ti barangay agunga da. Uray no ni kapitan ti mangibaon. Wan, agunga da latta. Ay, isumat lagayam asika ti paborito ni kapitan apagjutian. Tanaanos ka. Ay, sa anak pa'y nga reklamaw tam mumatan kanyak na ano sa katalaga. Ay, imbaglakit din Tasikat imbutos ko ide akagawad. Nakarikap mo't day ti tersina ni Marikwanang. Kat no nasabat ko itay. Mapan agduty ije barangay hall. Anya, agduty man itan? Kat no nagduty manan iti kalman. Kanayon ka no, nga iso ti pagdutyan ni kapitan. Tasadot dagiti pada na akagawad. Kasta? Iso nga nang rikap ita. Ay, kaasimot nga rudan ni Marikwanang. Isunsapay kit di ti kimutungan na. Kat no naglaeng ka no nga main nga agibaon ni kapitan. Gawad ko nang. Agtimtimpla ak pa'y lang iti kapem, kapitan. Ay, yawat mo man di bullpen. Ni, at damo la di tasangwanam. Payawat mo pa'y laang, kapitan. Ay, masaduta ka mang gawat. Adto ti kapem, kapitan. Kanyawat kumot ng tabulpen. Ay, thank you. Ay, agtugawak mamot, ay tay pa lang ay babaw na, kapitan. Nabanugan, kagawan. Agasam ngay, manipod itay kasangsangput ko. Alas 8 nga imbabaw nak. Itanyat orasan, ibabaw nak pailaan. Kat alas 3 matin, iti malam. Agmerienda ka manan, kapitan. Jack pala na kay na. Di nakpay pagmeryendaan. Ayun. Apay nalipatak matin na pagmeryendaan ka. Ay, iso ako mutkutungak. Tanaglaing ka ngamin nga agibaon, kapitan. Banag dungaw! Aglut-luto Waraw! Tultulungak ni anting aglutaw. Umay ka pa dito salas. Apay ka ti angkan. Madama kami nga aglut-luto kini antay. Mabisin kan tumanan intun madamdaman. Kudkudam man ti bukot ko. Kudam mo to na. Ibabaon ka? Sak mo ti ibaon mo ita. Sige man langan. Kasta. Ay na nagmayat. Saan lagaya machiptano ti trabaho dito barangay tayaw? Para kudkudak pa iti bukot mau. Naglaing kan, integ. Taipakudkud mo kay kan ni Kwarog, day tabukot mo. Nabambanugak nga ron. Nakabanugam? Tinaramid ko di barangay hawla. Saan ka nagsarsar, di ka nagtrabaho, nagmalmalam. Kaasim ni Uncle ko antay. Talaga kaasyak. Nagrigat ti trabaho, akas kapitan. Awan ganas ko amangan. Nay, apay ngay maray. Jak pa'y masangon tagluto iti kanak. Tadjay lagjut-jut iti barangay hall tar aramidag.
Kat no nadamag ko nga inaldaw ka kano nga agjutay. Wan nga rod, Maray. No kasta, awan pa'y naluto ka na. Awampay, Sapay saan ka anang lukat dito'y tersinam. Kasano ko mamasangok nga eh. Kat awam mat oras kaun. Ayab nga ayab ni Kapitan. No nagado kayo akagawad. Awandan. Simadot dami na. Si Kaitan ti kakaasay. Kanya nga rod ngay. Ay namaray, saan mo idaarwaman? Uray ni Kapitan, saan mo arwaman? Para babaon latan? No nga ako nga. No ako nga, tamot Kwaraw, Apay, Uncle. aldawan. Awan matlangan ni kagawad ko anang. Apay, duty naman nun ita. Nag-duty mo titi kalman. Awan mat sa baling agjuti. Pag inanain nyo, mate. Sa anak to pa'y nga aginan na. Mabanog mo't ani kagawad ko anang. Yung kaya ban? Anda ko mati arami din na. Aglakoy si Tersina na. Ay sana mabalin na. Yung kaibaga nga umay agjuta. Ay na, italaang manan nga agkikita tayo atalo dito'y tersena, marikwanang. Wan nga rod, kukumare. Kan itala ang anang lukat ka, Maray. Manungal daw asaan ka ng lukat. Kasano? Ayab nga ayab ni Kapitan na mapanak ag duty. Bay am dagiti daduma akagawad nga agjute. Ay, saan mo't ang mabalin asikakanayon? Unmat nga main, Maray. Kasapulam mo't tiina na. Tapnulumukmag ka. Kagawad ko anang. Apay, kwarog. Papayaban na ka ni Uncle ka, oh. Tapay manang. Ingka ka nag-duty, kagawad. Ibagam ka ni Uncle Mo asaan nga agduty ita ni Marikwanag. Apay, asaan, antay? Ay, kuha nga men. Ay bay marikwanang. Tada kami kini Maribanang ti sumungbat. Ay kwaraw. Agin na namat ani Marikwanang. Saan ka day, Maray? Wen, ken masapul amang lukat ita iti tersena na. Tapno makalako may. Kun, tapno makapagtitismis kami mat nga kukumaray. Anyangay nga ruti baga kini Uncle ka, oh. Noan niya dagiti imbagaken ka dagiti kukumare, kwarog. Isaw ti ibagam. Nagatidugmatan dagiti imbagata. Siyot ka taglangan, ah. Apay adi mo kadwa ni kagawad ko anang. Kuha nga min Uncle. Nagado tinaskan alapasan at trabaho dito'y barangay hul. Saan mo tapalubusan dagiti kukumari na nga agduty? Anya? Agchichismis dalangan ka now. Sino ako kumari na? Nagtuturay dan. Dan tibana ang kananatuyang. Ay, makaungitak sa. Unain dapat agi istorya. Una yan. Unang Uncle. Isungawan ti sabalya kaduam ita dito'y barangay haul. Awanan ti maibaon-baon mao. Nya nga awan. Si Kangay. Ha? Itimplanak iti kapay. Kalpasan na. Aglinis ka dito'y barangay hall. Kalpasan na. Agikat ka iti uban mo ko. Kalpasan Sana na. mabalin ang Kyle. Nalpas mo ti trabaho dito'y barangay haul. Na. Inak mo tagpasada, ah. Panawanak dito'y. Agayab ka iti sabalya kadwam. Na. Nagado di taatanod kan kagawad mao. May, nagluto kayo gayam iti adu a merienda dito'y tersena ni kagawad kwanang. Taitalamanan nga agkikita kami nga kukumaray. Imbag talim mabasak. Mailibre akmanan iti merienda. Sige, mangan kalata. Lumukmag ni kagawad kwanang no kastoy akanayaw. Kaya't mingarod alumukmag akas kada kami kini Maribanang. Una, ang agreri na kapitan. Na, apay nga griray. Awan maibaon na. Ay na, bayam nga ibaon na mo dagiti daduma kagawad na. Nila ang Marikwanang ayati kagawad na. Apay anarabyan ka, intay. Ay. Nagmay sak iti barangay hul. Isu at trabaho amin. Ket ni kwarog ngay. Napan nagpasada.
Kasapulad namat ngamin ti agpasada. Nimot kagawad ko nang. Inununa na tinakichismis kada kayaw. Ako kumari na ng tinagjutay. Ay, talaga asaan mi a pinalubusan. Amumi ngamin, akanayon nga iso ti agjute. Ay nakagawad nga rod. Pagjutim dagiti dadduma a kagawad. Ayan da nga minin ayan da gijay. Ay, saan ang mabalin nga ipapilit dati kay kayat da? Apay an nila ang marikwanang ti kay kayat mo nga ibabaon. Ay, kimutungan. Gapo iti kanayon apa nagtrabaho na ijay barangay hall. Nasayat, mate. Takanayonan ang nakalukat da ito'y tirsinam kagawad ko anang. Nag-duty gaya man nagitipada ka kagawad. Pinag-duty da ni Uncle Kao. Inungtan na ida. Nangag kao. Rumbang laang Kahit anyat ko na ni Kapitan kadakwada ngay. Kasto'y timbaga na. Nagbanikas. Sana imbaga ti kastaw. No saan kayo nag-duty? Ipaikat kayo. Una na. Aya, Kasto'y pa'y timbaga na. No sadot kayaw. Agresign kayaw. ay, nakaungat nga rod talaga. Naparpartak kagayang magunay. No nalukmag ka kagawad ko na. Ay, wala Kapitan. Limukmag ka itan. Asaan akasla ini? Sa anak gaya mo na maparparigat nga agtrabaho. Sa anak kun nga agjut-jut ya kanayon. Kay nagjut-jutay, dagiti kakadwam akagawad. Tanas kan atong palin dati sinapataan da at trabaho da. Agad, anya pa nga iti pangibaonam kanya, Kapitan. Ay, awanin. Agtugaw kalat taditan. Aginanaka kagawad. Ay, kunak amapan kay timplaan iti kape. Ay, kwa, saanan? Saktong tagtimpla. Kabailak nga aramidan da ka. Nasayat mat nga rod, talimok magkan kagawad ko nang. Ket si kamat, Kapitan, iwaras mo ti trabaho, tapno agtitinulong kayo. Ala, sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Engking. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.